Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai bunda, wahai ayah, beli dengar nyoi ke masa tajuan tempat ber supaya jut anu getanyo bahagia jiwa uruma jihar mada ayah bunda jiwa uruma jihar mada ayah bunda. Allah wahai bunda wahai ayah beli dengar yang ke masa tajuan tempat ber supaya je anu getanyo bahagia jiwa urumo jihar mana ayah bunda jiwa urumo jihar mana ayah bunda. Allah tuntut ilmu bernada ke fardhi ain tuntut saudara bandung neraka dengan yakin agam inam wajib tanya padhana supaya tepat ibadah ngonaitikun supaya tepat ibadah ngonaitikun. Allah wahai bunda wahai ayah beli dengar no ke masa tajuan tempat ber supaya ada getanyo bahagia jiwa urumo jiwa mana ayah bunda jiwa urumo jiwa mana ayah bunda. Allah anu getanyo umur 7 tahun tajuh bagus tajuh padangku menyamaku jirhana jud berasodim wajib maku nebri upah hadis ni memang geyumanan kon kamu pegang hadis ni memang geyumanan kon kamu pegang. Allah wahai bunda wahai ayah beli dengar yang ke masa tajuan bertempat ber supaya anu getanyo bahagia jiwa urumo jihar mana ayah bunda jiwa urumo jihar mana ayah bunda. Allah min jud yo masa di jud hati putih miskerja menan ulah hati putih bersiasa
farida mengerti turi Allah Nabi mangon ayat mengerti turi Allah Nabi mangon ayat Allah wahai bunda wahai ayah beli tengahnya ke masa gajo ana macam panabas supaya jen ana ketanya membahagia jiwa urumah di hadapan ayah bunda jiwa urumah di hadapan ayah bunda Masaballahi Nabi Muhammad gejap tawaf Ka'bah mulia Abdul Muttalib paling Ka'bah siran pegang Salla alaika Masaballahi Nabi Muhammad gejap tawaf Ka'bah mulia Abdul Muttalib paling Ka'bah siran pegang Salla alaika Ganibatun fil ya'nitun gajah masa abraha di jabrang kota dikena hancur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah jiwa agama Masaballahi Nabi Muhammad najab tawaf Ka'bah mulia Abdul Muttalib paling Ka'bah siran pegang Salla alaika gajah meribe jiwa kampung Allah yang tolong antara dekat gajah umat di pole burung bete di lambung atu kepala Masaballahi Nabi Muhammad najab tawaf Ka'bah mulia Abdul Muttalib paling Ka'bah siran pegang Salla alaika Tayran ababil nama burungan dalam Al-Quran ba'alam lahirlah Nabi inilah tahun runtuhlah patung sihir berhala Masaballahi Nabi Muhammad najab tawaf Ka'bah mulia Abdul Muttalib paling Ka'bah siran pegang Salla alaika nertu namplu patung lam Ka'bah dua yang Maghalata dan Uzza lahirlah Nabi ya Rasulullah patuh pegang hancur binasa Masaballahi
kirana baga salla alaika. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.